Urut kuligoro nabotko gima konde bone maambie no mada dena ki tiganda soki gero isiko nda nyenzaki nane medine bwate vitamini D nebwate ona entwe manjo muriya rintura gotika maiga imana tuno to kwa vitamin D gete vitamin D murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosa litukuriao asenjiri ndunge kima ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karawe ikiwe sherabneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kirigwa spiritu asejereyo umirana na Sara Ontita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na mogoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobotirano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osebali mogotorora korwa sinsemo chama chingumbwana sesimole tokoroka diaspora amogotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umchurie imeya Ndizi TV. Mama, kwa nini wewe mgonjwa? Sijawahi kuona ukiwa vizuri. Yani Mungu itumuntu kare moyo. Iburi yayo nayo mama na ukwane rubona kikware nkuyigo. Ingese no metuntu wanjite mama. Imetomana. Abantu banyangiye omwana omunyaruka sabiri nigatigire sukuru iliyokulenda ngina omongina nyamusi uyurwarete gwetereria ise nigabeire omorebi natali kulinda efamilia ye sabiri nero tigirwe family iliyokonyerenda orote nilifukuzwa shule, nimetuma vitabu za drawing. Walifukuza leo? Na nyinyi watoto wadogo mnafukuzwa? Wanafukuzwa kuna watoto wadogo mbasa wako sana. Mimi asubuhi niambia niende kucheza. Alafu utaki kunipea chakula. Nini nifungulie chakula? Nini hiyo hapo ndani? Ndizi. Ndizi. Si mmekula hii chakula sana? Mmenateta. Aya. Bye. Mabegete mako mbaya. Koshakira rero yakonya kwenye kuomuga konda maru okoretere bintu kulunga okoneri kwanya kumba nero koibere inju aya ngina koro nekenyoro nigo bamurukire omungina nyamusi nyandoso na wagansa kutio kaigu mwana one injango konye boli nyamusi iwo koli endagera yasoka bikusi niwe tugutioka nabo atabagenire kinimpara nabatigire kwarorire nje nataka ngake no ne simigaria aya ndanyu no na macha huko kwetu Mpeketoni Mshomoroni kuna mababu wanasema kina mzee Mwinyi wako wamesaidia watu wengi aya egi asiriri njira ruguru njira maate kirigiri njira ruguru obe yange obe yange obe yange urangeria obe yange ana sevive selina koebuze yereria egosori yokwegia ya nyandoso imeya Ndizi TV kira rituko rya Jumatano chinsi ibere n'enusu cy'abutuko na boigo mwiroro rituko rya Jumapili n'ikira chinsi ikomi cya maragoba nyandoso imeya Ndizi TV.
Oburimi nobonda numero uburyo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi nabo igo Kenya ngima kwimokerera iguru. Oburimi nobonda voigo oburimi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi. Twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi bwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro balyagusi chiamate chiria chiaisanekirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oburimi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabarimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho muligere yakonye tutenda umutimo kontu agoteba ingocho turi no yo minto ore expert gi okoraga iga ase greenhouse ge omwancho muligere yabona tiganda koira mpaka asito gukigwesokera cyanga chirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bona akoganeti oboko bwao chigo cyanga nzire chikobe gutiganda koira oro na nchende soka na nje nchikori oboko obu toba sego obolemi nobunda kire Jumatatu ensege muneni suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne Chinsa isano na ibere nechidegika 15. Eduka ye supermarket ya Gadmat ijuye igurwa bwanko higa imeyomu chukisi nigebwa tobokoreri bwa birenko bigoromono nabo igogo twari bintu byonsi birioraganie inseye kiramekemo nigo bakohonia chindagira chugutumeka jikoni bunobusie bwogorwa bukma bujubwa mandase amaguta yugo karangira chenyene esukari echumvi chisabuni chiemete omo nibinde binge boigo mbabwate bakery yokoro isimigati ijwere muriro nebinde binge buna chijiwel nechinsa chokobeka koboko mbabwate customer care center yekerengo kigoro asoko nyorobo koreri obosira kegima okobugoreri bwemesiyo yao guika asogo chiko yebuguria ayebwe komonyene boigo onye kobwate libolio na bukugenda guikase desk yabo ya complaints na borobwo niko barakuligerie omochando oborendi nigo bobekire kurwa gesiri ekero gosoharoro na boigo mbabwate asukwege kigari yao ekero so iseduke iyo iliyoko nyorobo koreri bwabo batarire aseduke iyo erimi y'umuchukisi angeni chiabisi chia Guardian iliyo nyorobo koreri obusera Gadmat supermarket ebintu byonsi insiye kiramekemo n'amagurianse. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Margo bengia omwancho muligereria Ndizi TV na gukwanire andonsi asoberete ekero nande ngo kwaregania asemesa yamangana Amayia Chinsa Ikomi chabono mogoroba litukoneria Jumapili omutinyi noyo 12 chitariki ni 15 chitariki ni 19 omutinyi omwaka bwechiri 2020 noyomo gendra gutubwatia onyora ya igamuna yanda mange wetera senchera ye mitandao Facebook tonyole buna Ndizi TV News na Twitter na otole buna @Ndizi TV News YouTube tonyole buna Ndizi TV News na kwareganeire atalia make igoto sukare ngoira nande nkomanyinga nararia ya na kwareganeire.
Ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita ekarotoko ya chaka korwa sensemo ya Kenyanya abwa sabangina n'ababwatani ao bali bakwegerera obwene bwa basubati n'abana banyaruka bagenderete no musangiririkano elyo kugikeria ebikoro by'abantu gusara abana abanyaruka nigo bagenderete no musangiririkano yo asemagoroba yabono ase constituency ya Bumachoge chache e county ya Kisii. Nabarai korwa Nyaribari Masaba nigo beso kirie na kugikeria engana buna omobunge okitutu chache omoske Richard Onyonka niganyaritko baga kubekirwe sumu asa mache okonywa asa matanga yamo ayuakoregeta sensemo ya ibacho asokomorera nyagosira mamo mwabo omo chairman o CDF asensemeyo ya Nyaribari chache Ego twabwate ngana twanenge kugikeria amangana aba seito abagani mbato tarira seito ibacho tukaba omorembe bagakora meeting ya bengia amangana amanyiro gosoka muna abantu mbabekere twesumu intwe muna abanyaribari n'abamenyi baibacho bakyamuka maward ntumanyeti nangana iyo abanyene bagukwana igo togo sabe serikali echungusa mangana iyo yesumu. Onyonga, we respect him. He is a seasoned politician. We understand and we know him. Some of us admire him very much, and we don't want, because in one way or another, without challenge, without political competition, then it will not be competition. Politics is not a one-man show. Let the Kisis be civilized. Whoever is doing those things, because reliably we have reports and we have clips. Honorable Mwando has just said that he knows that it is just politics from some other quarter. That very politics should not be dragged to Nyaribari Masaba. When they want to settle their political scores, let them do it at home. When they come to Nyaribari Masaba, let them come with policy, let them come with vision, let them come with ideologies to tell people of Nyaribari Masaba, such that if they endear themselves to us, we shall favorably vote for them. So I'm urging the Omugusi community, that brand of politics is very unhealthy and very unfortunate. Let it be condemned in the strongest terms possible. Let us forge ahead as a community, as Omugusi. We are looking, this county here belongs to all of us. We need a good manager here. Probably Onyonga could be a good manager, or any other. So we need all of them. We need all and sundry. So on behalf of Abantu Nyaribari, I condemn and I join the rest of the speakers that indeed we are not happy with that very information. It is a very unfortunate information. Let the government take what it takes to bring the culprits to book. Chinga kechecho omaseneta okisi Samongeri nero nigeso kirie na gukwanira igoro yengane yo ya Onyonka kubekirwe sumu abo igoro na goteba nere bya abantu konara gukwana ekene lika lyo kungainereria igoro yengana ere embe engenche kabire yo Roi moka una igoro nche natire mbogete botuko ku Nairobi gavana Timothy kwa gure yetekega abana bandi bayimugete bakanda ari seito barenge bintu byabo rero byo kubikureje ondetara bachegia banakurose barenge kira cyamo n'abantu babo rero bamagote ngababike bisumu n'abantu bagabana igete kimugiya nche kabiri okunokora abantu nana nchikuno mu Kristo paka kige kiriye gente kabiri yo bigikura Ndiko itira sobo chanja. Bigikura asogo kwana umaene. Ro itira sobo chanja ogo. Ntabate bitu no mugaka, onditako batege. Bono imanyete nga Nyasaye nero ko mukirire ya maigoro no ke anyo Ndisi. Kasara bayo.
Nabariki bamangana maija kurwase orogongo rwa Gusii nigo baikiranite asomo yegabu gukora omwaka gose endi ya party asomo baganyo bwembonga chingaki checho abarai ao nigo baikiranite asomo yegoyo abo bakireta bariki amangana ngambu ya mono asemero memia bagokora. We want you people, you've been the source of our information. We want you to share that you see the observations you come across. Please share with us so that we be proactive to support our communities wherever they are so that they enjoy this Christmas peacefully. Kazi yenu ya welfare ni kazi nzuri. Media mtaamua kuchoma nchi ama kulinda nchi. Kwa hivyo naomba wakati wa siasa mjaribu kulinda nchi. Journalists can break you completely even before you start. Or they can make you can be an overnight sensation. Anaweza nikaongea kitu hapa kesho kikaandikwa na kikasomwa Kenya nzima. I take this opportunity to thank you for the work you're doing as a journalist, because you are important estate. Most of the news come from you, and I know even my marketing strategy I cannot be known if you don't air my. No mugavana gose omokonyi bo mugavana okisi Joash Mangi niganyartko baga kuirana ase kiama kiaye kia ODM ekige kuragwa na Raila Odinga. Mangi asamatuka wangoiga niganyartko baga komwa okoboko omokonyi bo muraiwensi Dr. William Ruto ase kolenderi tkolegora tebetabuna Gusii yonsi amonere nigo bagucha komwa okoboko omuraiwe kiama kia ODM Raila Odinga asobacholi bogucha gokoreka omwako wocha. Hapa kwa hadharani ya kwamba watu wa Kisii na Gusii Omogusii, the larger Omogusii community, sisi tumeamua this time round, hii wakati hii tunakufa kwa Raila Odinga. Na magega yomo waziri bobolendi waime Dr. Fred Matiang'i gotebabuna nigo bagucha komochora umurai umuske Uhuru Kenyatta araje kwa okoboko asobachori bogocha na kubagania ba chief n'abakonyi babo gokora boigo ase binyoro byabo bono ababwatani baime bomokonyi bomurai bwense Dr. William Ruto nigo bamochire enkwane yo na gotebabuna abakenya nigo bali nobosibore bwogochora murai yonde bwensi olibaraganie. Na tungetaka kumwambia huyu Matiang'i awache kiburi. Asijaribu kufikiria atatumia polisi vibaya. Polisi wetu they are professional, they know their job. Na hakuna mtu anaweza lazimisha sisi kupigia Raila kura. Mnajenga station ngapi? Ngapi? Umeona Matiang'i hapa? Unamuona hapa? Sasa Matiang'i aende kwa siasa kwa tiara. Awachana na sisi tujenge nini? Kwa sababu Deputy President ananiambia tujenge kwa sababu ya peace. Si ndio? Sasa hao wengine wako nyuma baadaye. Matiang'i, tafadhali toa siasa kwa idara ya ulinzi wa taifa letu. Keep your petty politics out of the security system and security apparatus of our country. Sababu tumeona huko na kiburi mingi. Kwa hivyo Matiang'i must not think or imagine that our security forces, our administrative officers must follow his political choices or even the political choices of His Excellency the President. They have a right like every other Kenyan to make their political choices. Nomo governor we county ya Mombasa Ali Hassan Joho nigatebiro morembe ogendrete kwenekiwa asensemeyo no kubwatira no kuya gati ya serikali ya county yo amonabarai ao bechikanisa. Joho nigabolire serikali chonsi emerongo 5 kubwatirana asobwange nabarai bechikanisa ili kuorokia omorembe bune county ya Mombasa egendrete kogokera omorembe nobotoereru. First of all, I want to appreciate the partnership as a government that we've had over the period with the clergy and the Christianity in totality in Mombasa. We believe
in our diversity has gotten us to where we are today. And it is because of peace and love and our unity is that we can stand proudly anywhere else outside Mombasa and say we are from County 001. Because in here we love one another, we appreciate one another, we believe in our coexistence, our cohesion, and that we do not take for granted. For me, it is a journey. We've traveled for a long period of time, and we are happy that we've made progress. Sisi kama viongozi tulisimama mbele tukasema umoja wetu ni muhimu kuliko kitu kingine chochote. Haijalishi dini yetu, rangi yetu, kila mtu ameumbwa na Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ana uwezo mkubwa, angetaka kila mtu awe Mkristo angekuwa Mkristo. Angetaka kila mtu awe Muislamu angekuwa Muislamu. Kitu ambacho tunathamini ni utu na ubinadamu. Ndio maana watu ambaye wanafanya dharau, Mombasa ni county specially, my friend. Murigereria ayungati ya ringendreto kwariganiria nchigo kumanyia senchira yobo ikiranu egochekoraga ensa eyemo yabono mogoroba mbuya mono kegima wachora kurigereria Ndizi TV nero bwansu bwomugusi nandegendera kurigereria emerobelio yaito eyogendreta kogochira asenchira endonge kegima mbuya mono omo director ne John Kibati no murikione gose omwaregani one bwamangana Amayia Janet Nyamwamu wikachinga kecho ncheni gongoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Ndizi TV obwansu bwomugusi nigo bono yakane kirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge.